መስትያት ቤትና Milchwirtschaft ist in dem heißen, kargen Land eine Herausforderung. ኣብ ኤርትራ ኣብ ከምዚ ዝበለ ስራሕ ምስታፍ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሉላ ገብሪ ህይወት 6 ኣሓት ውንን ካብ ኤርትራን ካብ ኣውስትራልያን ዝመጻ ኣሓ ብዘፍረዮ ጸባ ዕግብቲ እያ። ኣብ ጉዳይ ፋይናንስ ግን ሸቕሎት ኣለዋ። Die größte Herausforderung für mich bei den Kühen sind die እቲ ንዓይ ከም ዓብይ ጸገም ዝኾነኒ እቲ ናይ መጓዓዝያ ዋጋን ቀለብ ናይተን ኣሓን እዩ። ገለ መግቢ ካብ ሕብረት ሓረስቶት ብሓገዝ ይረክበ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ጀርዲን ሳዕርን ኣሕምልትን ንቐለብ የብቁለ ካብዚ ሓሊፉ ስራሕ ደሓን እዩ። እዚኣ እታ ኣቐዲማ ዝሞተት ላመ እያ። ሉላ ነታ ቅድሚ 10 ዓመታት ዝነበረት ላማ ብኹርዓት ኣርኣየትኒ። 10 Jahren als Milchbäuerin angefangen hat. Die ist inzwischen allerdings verstorben. Und dann sehen wir, was sie mit Transportproblemen. እቲ ዝበለቶ ናይ መጓዓዝያ ሕፅረት ሕጂ በሪሁለይ ናብዚ ትካል ንምምጻእ 5 ኪሎ ሜትር ብብሽክለታ ጸባ ሒዛ ክትጓዓዝ ኣለዋ። ጸኒሑ በቲ ዘቕረበቶ መጠን ጸባ ሕሳባ ክወሃባ እዩ። ገለ ሓረስቶት ክሳብ 12 ኪሎ ሜትር ክጓዓዙ ይግደዱ። ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ጽላታት እዩ። 80 ሚእታዊት ብሕርሻ እዮም ዝናበሩ። ክሊማዊ ለውጥን ሕፅረት ትሕቲ ቅርጽን ግን ነቲ ህዝቢ ጸገም ፈጢሩሉ ኣሎ። Die Genossenschaft selbst kann mit der Milch. እዚ ትካል ፋርማጆ ካብ ንኣሽቱ ሓረስቶት ጸባ ይቕበል። ኣብ መዓልቲ ካብ 6 ክሳብ 7,000 ሊትሮ ጸባ። Die Hauptstadt Eritreas ist von der italienischen Kolonialzeit geprägt. ርእሰ ከተማ ኤርትራ ኣብ እዋን መግዛእቲ ኢጣልያ ዝተመስረተትን ናይ ትካል ዩኔስኮ ቅርስን እያ። ሓንቲ ካብቶም ጉሩማት ህንጻታት ፊያታ ሌሮ መዕደሊ ነዳዲ እያ። ከምተን ካልኦት ብውልቀ መላኺ ዝመርሓ ሃገራት ናይ ፕረዚደንት ሓወልትን ካልኦት ተመሳሰልቲ ህንጻታትን ኣብዚ ኣይረኣዩን። ኣብ ጎደና ግን ሓደ ፖለቲካዊ መልእኽቲ ዘለዎ ስእሊ ኣሎ። ንነጻነት ዝተገብረ ቃልሲ እዩ ዘመልክት። Auch die Lebensart ist ein bisschen italienisch. ኣነባብራውን ምስ ናይ ኢጣልያ ዝመሳሰል እዩ። እንተኾነ ግን ብዙሓት ኣብዚ ምቾት ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም። እታ ናይ ጀላቶ ድኳን ዳ ፍርቱና ጀላቶ ኢታሊያኖ እያ ትበሃል። ኣብዚ ኩሉ ግዜ ሓደስቲ ናይ ጀላቲ ዓይነታት ኣለዉ። ኣሰራርሖኦም ግን ምስጢር እዩ። ክፍሊት ከም ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ብጥረ ገንዘብ ጥራሕ እዩ ዝካየድ። ዋና ዝትካል ሰናይት በላይ ምስ ሓደ ኢጣልያዊኣ ሓዳር መስሪታ በዓል ቤታ ኢጣልያዊ እዩ። በዓል ቤታ ኢጣልያን ብምዃኑ ካብ ጣልያን ሃገር መጽ Mein Mann hat das Business gestartet. ነዚ ስራሕ ንሱ እዩ ጀሚርዎ። ንዓይ ከዓ ሚሂሩኒ ኣብዚ እዋን ኣብ ኢጣልያ እዩ ዘሎ። ኣነ ግን ሃገረይ ስለ ዝፈቱ ናብ ኢጣልያ ኣይከድኩን። ግን ካብቶም ኢጣልያውያን ቤተሰበይ ይመሃረ አይስክሬም ሰራሕቲ ስለ ዝኾንቶም ስድራ ኣብቲ ናቶም መስመር እትዮም ማለት እዩ። Und das ist ein gutes Geschäft. እቲ ዕዳጋ ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ። ብዙሓት ሰባት ካብ ርሑቕ መጺኦም ይግልገሉ። Wir verlassen Asmara und machen ካብ ኣስመራ ወፂና ናብ ካልእ ዓለም ንኸይድ ኣለና። ዕላማና ከባቢ 100 ኪሎ ሜትር ተጓዒዝና በዚ ጽቡቕ ጽርግያ ኣቢልና ናብ ከተማ ከረን ንምብጻሕ እዩ። ኣብ ኤርትራ ካልአይቲ ዝዓበየት ከተማ እያ። ሓያል ታሪኽ ኣለዋ። ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኢጣልያውያን ኣብዚኦም ተሳዒሮም። እቶም 120,000 ዝኾኑ ነበርታ መብዛሕትኦም ኣመንቲ እምነት ምስልምና ኮይኖም ቋንቋ ዓረብ ይመልኩ እዮም። ኤርትራ ብዙሓት ኣመንቲ ክርስትናን ምስልምናን ዘለውዋ ሃገር እያ። ብሓባር ከዓ ንነጻነት ሃገሮም ተቓሊሶም። ከረን ናይ ዕዳጋ ማእከል እያ። ኣብ ጥቓኣ ሓንቲ ሕክምና ኣላ። እዛ ሕክምና 100 ዓመታት ተቐፂራ ኣላ። ን200 ሕሙማን ከዓ ብውሕድ ዓቕሚ ተገልግል። ኣብ ጎና ኣብ 2022 ብሓገዝ ጀርመናዊ ትካል ዘመናዊ ናይ መወለዳን ክፍሊ ተሃኒጹላ ኣሎ። ኣብቲ ብጽኑዕ ንምክትታል ዝተፈልየ ሓደ ክፍሊ 1200 ግራም ዝምዘን ህፃን ደቂሱ ኣሎ። Es wiegt nur 1400 Gramm und seine Haut ist kaum ausgebildet. ኣብዚ ክፍሊ እዚ ትሕቲ ሚዛን ዝተወልዱ ህፃናት ኢና ንኣሊ። በዚ ከዓ ዘጋጥም ዝነበረ ሞት ኣመና ቀኒሱ ኣሎ። እዞም ክልተ መናቱ ህፃናት እውን በዚ ናይ ጀርመን ምዕቡል ናይ ሕክምና መሳርሒታት ጽቡቕ ኣለዉ። እዚ ሕክምና ኣብ ኤርትራ እታ እንኮ ብልጽቲ ናይ መወለዳን ክፍሊ እያ። In Eritrea. Auch in Asmara ist ኣብ ኣስመራ እውን ናይ ልቢ ማእከል ኣሎ።
أبراهام كولدن كله أزيو كبير زخونا نايلب بتسقم نيرو بزي عبي متبحت قاء كنبر أي مخالن لو مدحر 13 عامتات نمرمرا مسمته لبو صبق كمزلا حكايم يري لو كمود داتا 9 ساعات ندحر مسراتي أندرياس أوربان ناب إيرترا كملالس جميرو لومي لعل 8 عامت كوينوون أي قدفون نا أبراهام كونتات يذكري klitzeblau und hatte einen Stoffwechselzustand, der war einfach eigentlich nicht überlebensfähig. Und dann musste natürlich einer sagen, ja, wir operieren ihn und das habe ich dann gemacht, weil... إذا حجي بزم جرمناوين حكايم زتبح زلو ود 13 عامت كا متبحتي انت زي تجارلو بهندبت لبوت أو كتبل تخيلها إذا متبحتي ن3 ساعات يتخيدو إتو معبول مسارح حكمنا إتو جرمناو تكالي ناب إيرترا أتيوه إذا متبحتي استخيد لهم هتصاونتي دحر شوعات معلتات ناب جزءهم كخدو يخوليهم نتوم نموت قربه هتصاونتي زحزو إيرتراوين سدرابيتات إذا جرمناوين حكايم نايمود أتات تصفوهم أب إيرترا حانت نايلب حكيم ترح زلا نزمت بحثي كايدو زخولون يلون Peace durchführen könnte. Wir besuchen Abraham und seine Familie. نا أبراهام ناب جزء خيدنا بتحنايو صدرو أب حدا ترى ناس مرا جزائم زقمتو إيرترا أب عالم كابزلوا بتخات حجرات حنتيا بزي كازم جرمناوين حكايم نا أبراهام كحجزو زقل كلا أكل كا أيم ترخبن Sohn seine Herz-OP hatte, war er erst 7 Tage alt. ودي نايل بمتبحتي كايدن كله ود شو عت معال تطرحينيرو حجي صبغ يزلو نعاي داغماي كمستفتري نزبر خدكا أزي مسجن Abraham lebt wie alle Jungen in seinem Alter. أبراهام لومي مس مزانو يتصاوت مدهانيت أيد ليوني نسمعو نجر كأيلن قربا بتو نتاريخو يفلطوهم Kennt jeder seine Geschichte. Meine Freunde staunen. عروختي أب كعسو أيتدك من دي خائلهم يحتوني انكو عدا حانكون كاخا يبلوني Eritrea gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. إيرترا دخا هجريا مس إثيوبيا زلو مسححب نقطبات هجر أمن هسيوي أوفرتي بزلو بوليتيكا وخنتات أقدام كسحبو تجديدهم Wir verlassen Asmara wieder und fahren an die Küste. نسمرا قديفنا ناب كتما متصوع ناب جماجم إيرترا نقع زالنا أب إيرترا حدو تأتنيا كاب اسمرا أب 25 كيلومتر رحكة رحيب بنتعنت كنكاسقص زغل ناب متصوعن كالوت كتماتاتن نمخدجن فولي فقاد محتاج يدلي بتستوهبنا فقاد بزينا من قست سب نبيننا كنسرح كإلنا لنا فقادون حنسب ترحينا تحتيتنا Am Strand von Gugusum أب جورجوسوم اتناي بحري ملكع جرمي أب كدام سنبت زبوتا ملئ für das Erinnern نمذكرتا زخون سئلخو سرن كله بانديرا إيرترا كتعطو اللوا Tizita Kahasi war in der Schulzeit mit der Familie in die USA. تزتا كحساي أب أمريكا تنبر ناب زخد كخيدكا كم بيتكا زخون نجر يلن كاتبل Wherever you go, there's no like your home. بزم خنياتي ناب زتا مليسة أبزي أم زلو ناتي هزبي دقيقة أيتردوني نا أمريكا يفتوعي جزخاجن جزخاي نيرترا يفكراي اتهم هزبخات عماتيهم تزتا إيرترا كأسنا بلد كتكفت مو كالوت كا نتصبقي آكريئو تمنى Der Hafen von Massawa ist der größte und bedeutendste des Landes. ودب متصوع عب إيرترا زعبيت ودبيع إيتوبيا خا نزا ودب ناتخت جبرا تدلي بز مخنيات استفترة حدش أجماله متصوع كن حجي كينات أحلفة ناي نقص هاي لسلاسة منبر هنسا بخبيت تحسير رأى اتأثر كساب لومي الله حانت تانكي نقال سستخف لواقع نمرأي عبل علي تسقيل الله إيرترا لومي أب جيوبوليتيكا أقداسيت النخونة تمتسألة إذا هاجر نا أمريكان نا أوروبا بزلوا أكمامتا أقداسيت كوين الله مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إيرترا من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن كعلم محتتاتن حيزا بذكر يسكبر أب إنها ترعلوات تقرب مدبيا كفوتي لساني من يزعصوني هاي سجدن علي
نابطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا ممثلي فتحي